Ijay adayo akaban bantayan agnanay dagiti agila nangatoken na paradas ti panagtaytayabda awan kada kuwadat panagdwadwa at tayabakas Maysa na agila, diyak pagriribukan, amin na problema. Kati apoyeg na, kaniyak di kapya, natalalaeng, di daytoy kararwa. No dumteng kaniyak, di pa nakariribukan. Salinong na tayo di Diyos mangted bilang ken kapya Apo Jesus o madaydayaw ka at tayabakas Maysa na agila diyak pagriribukan amin ang problema. Maysa na agila, diyak pagriribukan, amin na problema. Kati apoyeg na, kaniyak di kapya, natalalaeng, di daytoy kararwa. Natalalaeng, di daytoy kararwa.
Hamina problema. Oyena natanalay, natanalay, di daytoy kararwa.